Nsabi, umusore umaze kubaka izina muri sinema yo mu Rwanda, nubwo agenda akina muri filimi nyinshi zitandukanye, akaba yaranazamukiye kuri YouTube channel afatanyije na Bigiyo bijya Bisirebero TV. Uyu munsi tugiye kureba YouTube channel yafunguye ye bwite ku giti cye, yise Dogiteri Nsabi, amafaranga ihembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Nsabi, uze gusiga udutima muri comment. Nguhaye ikaze. Uyu Nsabi yafunguye YouTube channel ye ku giti cye mu mwaka wa 2022. Akaba amaze gushyiraho video 60. Izo video 60 zamuhesheje abamukurikira bangana n'ibihumbi 121. Izo video zimaze kurebwa inshuro miliyoni 6. Uyu Nsabi ukwezi gushize yinjije abasubscribers 1000. Uyu Nsabi ukwezi gushize yarebwe inshuro 93,000. Noneho reka turebe amafaranga uyu Nsabi ahembwa na YouTube buri kwezi. Uyu Nsabi ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari 372. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda, uyu munsi dolari rimwe rihagaze 392. Nuyavunja nayo mafaranga ari kwivunjisha, uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda 517. Ayo ngayo nayahembwa na YouTube buri kwezi. Noneho reka turebe ayahembwa na YouTube buri mwaka. Uyu Nsabi umwaka ushize yahembwe na YouTube amadolari 4,500. Nuyavunjisha kuri rya vunjisha rihagaze 392, uzasanga umwaka ushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 6,264. Nakayabo. Ibaze kayo ngaho yarayahembwa na YouTube kuri YouTube channel yo ku giti cye, kandi afite YouTube channel afatanyije na Bigiyo bijya Bisirebero TV, kandi agenda akina muri filimi nyinshi zitandukanye. Aho hose niko agenda hakora amafaranga. Urumva ko uyu Nsabi ahagaze neza. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nimba wagikunze kandi subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Nsabi, uze gusiga udutima muri comment. Kandi nimba hari mu YouTube ushaka ko tuzamurebera amafaranga ahembwa na YouTube, uze kugenda umwandike muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.